voin hi juni somthum ni lai ni ania kum somhnih zet Mizoram rambuai nia hun thim kan man hnuwa India sarkar le underground ten remna an sai ni champha hian remna ni chibai kan buk veka cheu kan lo puan to thin angin Myanmar ram mipui ten an aiwa sarkar na phong vuan tura an thlan sarkar sipai ten an paithla ka wanga buaina chuan harsatna chi hrang hrang Myanmar rama a thlen mek la in Myanmar ram chu covid sipui leng tho ni na chuan na takin anwai ve ta meka abikin kan u naw zo fa ta chena Chin state anwai na hle zo fa te Jerusalem number 2 ti hial khopa an ko thin tahan khopui le chevel kalimio biala tun lain ni khata chorulin covid sipui leng wangin mi som thiji anga chu tan ni Irawadi News Talan danin zo fata om tamna Sagain region Kalimio Tahan vela COVID sileng alhuar ema ni khata chorwalin mi sombo ralji ang ani ti tongal pual phoi tu ten an soi June thla cholka thumna tangin COVID wanga thiza ta sang chhojela achang chuan ni khata mi somthum vel an ni chang te po om hial ani COVID sileng hi mi pui jinga atrai dar towa tuna chuan jeb rual anilowa ni khata boral zat hria chian somthum paruk zinga COVID-19 positive ti chiang taka hria somni paruk an nia adang te ro chu nanna dang wanga boral nia hriat ni ma se COVID sileng kai noi rin hel om tho an nia te san nei lo wang mai in COVID sileng wanga thi ni in an chia lo mai zo kani Kolpul khua COVID care center le Kalimio civil hospital a COVID veidam lo te baka veng chunga mani in luma in enkol COVID positive vei an omnuala COVID veidam lo an pun chho zel boka wangin oxygen bur in dai lo le khailak changa om zeu tan ta bokani COVID care center a in enkol lem lowa mani rem chan anga private a in test a positive ni in hriata chuan damdoi in lama in enkol arem chan to lo wangin doctor te chu phone mangin an ron mai to thina tlomngai pol ten thei to pin oxygen bun nei theina turin an boi pui thina li kalimiu bial tana mamo covid sileng wanga enkol ngai dam lo te tan oxygen bun ruak te chu khopui jok bandalei le moniwa lama refill turin thon thlang rang ania tualchhung mi tlomngai ten sum tho khoma lei oxygen siamna khol chu Kalimio civil hospital a nimin khan a thleng tua ti chung po in dai lo na anasa hle ani ti in tualchhung mi kan thu don na chuan a soi Kolpul khua COVID care center a chuan health department lamin nurse pani anda man ruwa bei tham tak den chuan dam lo zani chuang chu tlom ngai pol te puina in thei ang tokin dam lo te an enkol chho ve a Kalimio hospital a po doctor pakhat le nurse pali chawin damlo an enkol la ne lo takin an thok mek ani sipai ten thu neina an pong lak February ni khata tangin health and medical staff te chuan sipai sarkar an thopui du lo wangin CDM civil disobedient movement an zom hloma then khat chuman tokin zela an tang mek ani kalei township a hian covid wanga damlo boral ta mi zathung vel anom tua Myanmar ram chunga hian covid sikai hluarna ber in dot dan chu Kalimiao Tamu Lekhu Tedim Falam Township te an ni ti in health department thu chuat chuan ata lang mei ni somhni pasari tangin covid tho thumna Myanmar rama a intana June ni somhni pasari ni ringot pokhan covid positive rampuma mi zariat pali an omni a hriat ani tuna hian lockdown puan chi omlo ma se township thren kata stay home puan ania covid 3 thar kai oml sam tak alpha delta le beta po Myanmar rama hian mu chwa ani to bok kan hriat thei china March ni somni pathuma tangin June ni somni pasari in ka chung thleng khan covid test nei to nuai somni pasari singkhat sangkhat zanga somriat pali jinga mi nuai khat singa sangthum za somruk positive anom towa
dam lo in en kol dam le hi nuai khat sing tum sanga zali som pathum record ni in van duaya thita sang tum zani songpo pasari an to bok ani vaphai VLTF ne na changa thudon danin nimin ni somni pakwa thole ni khan mong kon Myanmar atanga ral tan Mizoram alute rapid antigen test nei ni in van doi thlak takin heng mi paruk te hi an positive lau mai than sei kum som ruk hlai chiang i kum som nga baby kum som pasari zo lo mi kum som pani lalrin thanga kum som pani lalwa sang i kum som pakhat mi te hi COVID-19 positive an ni ti mu chuan nia hetiang ani wanghian an mani contact tu omarin helte test ngal mek an nia tundin muna chuan an result a thavek ri nia thudon ani tuna ral tan positive te hi ni somni pali ni ngani kalta khan vaphai a film khur taka phurlutin home quarantine an nia an zinga mi pi than sei hi an lo thlen zana po hian khosik mek ania VLTF duty te point film khur taka om tu le wak suak lo turin an cha thlap ani an mani phur tu driver hi test ngal nin a result a tha a motor po hi damdoi manga ka thiam lim ngal vek ani tuna ral tan lut van doi thlak taka mi paruk positive ta te hi an lo thlen zana tanga rin hlal omangai an ni wangin confirm khur le community space om lo tura kan ngaya khotlang mi puite chi ai lo tur le film khur turin kan in cha thar le ani ti in VLTF vaphai chuan thu chu an siam ani Thotan ni khan Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Z.R. Thiam Sang a champhai not bial tu MLA chuan a bial chunga India le Myanmar ramri dep khuate no dil tlang na lan khuang phale vai khotlang te atlo Dr. Z.R. Thiam Sang a hi COVID-19 sileng laka himna tura India le Myanmar ramri chiau kam da riabuk sa rammu te khochiat wangin tlo theilo ma se kochunga VLTF office sang tlok kwalin an din mule harsatna te angai thlak saka a thei anga tran pui tur thu thidin a bial chunga chuan cham anom lo na turin thei to pa chua zel lon tia soi champhai not bial tu MLA chuan VLTF sang te chiawram ri depa duty te tan silpolin hand sanitizer face mask le atu langa an manatan tran puina puisa hetiang hian a hlan cheu bok not dil tlanga cheng sing khat na lana cheng sing ni khuang pha cheng sing khat vai khotlang tan cheng sing khat te a pe ani Dr. Zeta Thiam Sang a hi PS ther leihang SDC and DLAO champhai le khotlang hruai tu ten an troi om ani Chin State Matupi Township abu fai supply tu te chu mindat le Matupi kong andana wangin halkha le Matupi kong ganggo kong atangin an thialuta Marse June thanoi lamatangin Sipai Light Infantry Battalion 140 te chuan an dan chak le mi ania soyani Tualchhung mi pakhat chuan Matupi Township a hian thalchhung khan bu fai bek sang ni zet phurlutin an in dai to kat le a tuna People Defence Force 10 phurlu len toma Matupi Township a lu an phal talwani ti in a soi Sipai Light Infantry Battalion Jasomlina te chu Matupi khopui luma halkha tanga Matupi kong phanai nga lai nga ingatin Matupi a bu fai phurlu tu te chu an lo danga khochung mi puite an harsa hle a Tualchhung pakhat chuan tuna tak khian khopui chunga bu fai om to lowa then khat chu an lei khol sat le maloma then khat ve thung chu khodanga mi le chop an om boka tuna tak chuan bu fai dora bu fai le tur om to lowani ti in a soi Myanmar ramboi wanga ral tan tun din hmuna thingsai khuwa mi jani songpani an om mek ti thingsai tanga khan thu don na chuan a soi mimal in ruak te lo in chung te fin an om boka ral tan le tura in chop mek te an om nuala chena tur an nei to lo wangin VC natlanga ral tan te omna tur hi saktan ania vengtin in tho chok tura ruam han ni in ni khata tan nimin thole ni khan thingsai pem vengten bulan tana mi za somnga vel an thok chuak ti kan thu don na chuan a soi ral tlan te chena tur hin nimin atang khan tok cheu mun thingsai ko chunga khopum pui natlang nein a mun wa fai na an toka chena in som sak tura ruam han ni in ni lai ni hian veng lai an hatlanga
ni nga nia fil veng zir tom nia mualung tho veng le inrin nia sai ku ti veng te an thok chuak don ani Myanmar ram china sipai ten mipui an north che proviau ni in hriat ani thu thingsai VCP purem kunga chuan a soya in kale buaina chuana te po ramri hnaya hriat tur om ta fo ti soin hei wang hian ral tlan engemaw zat thingsaya an lu bel an ring ti a soi a tul dana zarin ral tlan te dong song turin in po sak bel zel an tum thu a soi bok thingsai bi ka hian na thial district chung kho sang sanga voin thlengin Myanmar ral tlan mi zaruk pathum anom to ti kan thu don na chuan a soya niung har chi pa za som ni paruk cher hluna li kwa tar phowa li ni bualpu ei cha sari ni khoshia ni nga tuipui dia ni nga lungmoya pathum electric venga ni khat omin har chip khwa ral tlan som ni pariat anom bok lunglei district chunga khwa le veng sang sanga po Myanmar ral tani za som sari pathum anom meka lunglei chan mari venga pariat theiriata pali luangbol venga song pariat thual thua pali ramthara song pali electric venga somnga panga tlabunga pakhat college venga pathum bazar venga pali sethluna somni pathum farm venga pani lunglona pathum van nia pakhat lungpui zola pani phairuang kaya song pathum khomoya song pali omin chong tea ralta pani an omani heti hian tundin muna voin thleng hian Myanmar ram boi wangin lunglei district le nadial district ka raltan mi jasari somsari paruk an omek ani Chin State Marlam Falam Township Military Council sipai te le Chin National Defence Force CNDF te nimin chu ni somni pukwa jing dar kwa le chen vela tangin dar ka ni chung vel anin ka pa sipai lama mi somni thi in CNDF lama mi pali an thi thu CNDF chuan thu chu an siam thil thlen dan chu CNDF in kulna mun pakhat chu thria in sipai lamin an rin lo laya hup thut toma an pan chu CDF lamte hian an lo hreru velia kong laka lo lam bunin an in kap ta ni sual sipai military council ho chu tolkir le to ma se in kana na sa tak thleng le theidin huna ala om tareng ani CNDF lam chuan in kana hnai vaya om khomi te chu film kur taka vei wak tur le anin le lo thil nei te thei to pa venin sak an tum thu thu chwa siamin an ta lang ani khung shan mek state councilor Aung San Suu Kyi thu boya hriat pui tu dorzon ni don lai anoma heng mi te ko le zofia chung hi ala rei don awangin rin aya hun adai rei an rin thu Suu Kyi ukil u khin mong zo an tho tan nia soi chu RFA chuan nimin khan ata lang July sang ni somni pakhat thanoi lama chuan Aung San Suu Kyi khe chi chinfel thei ringin dan lam boi pui tu chuan an bei sei deuh na a thu se tu mi somni pathum zet thu zo le tur an la nei awangin July sang ni somni pakhat thla chunga an zo mai don lo thu au kil khin mong zo chuan a soi nimin pia tho tan ni nipi do special quota thum na tan Aung San Suu Kyi le president U Min ta chu quota anin lan lia Aung San Suu Kyi hi environment ti chezonga puna section somni panga communication law bo chia puna section paruk bungro thon le lak lu na dan bo chia puna section 8 te chu a king tu tanen in machona kota soi ani thu Aung San Suu Kyi ukil pakhat min su chuan chanchin bumi terchil hemini vekhian kota anin lan non le ani do Aung San Suu Kyi president U Min le Nipido Council President Dr. Min Ong te chu ram chung ti boi tua puna section zanga panga clause B te chu sipai te chuan thu ziak le thalak te nen pharin thu tlung na siam tumani Aung San Suu Kyi hi thu boi pasari or tirania a thu boi or anga thu tlung na siam zel ni ta se chu dam chung lung in tan theina ani Myanmar sipai te na thu nei na an chan nuwa an rama sum don na lian le hlok tak jade mining chu thunun ngalin hei wang hian thu nei na an song he thei pha ti in rizar ten an soi hei ba ka hian Kachin state ta pa kan mai na in be na chuan border region la ngel nge lo na sa ta ka siam ti in Research Group Global Witness chuan an report a an ta lang bok Kachin na hian army le Kachin helpol te kum tam tak anin be to a ma se khovela je tamna bera tanga hlok na ero in sem thungin hei wang hian national asset ta na invest aya ei ruk na mun puya cho ani tung
hei wang hian kum tin in dollar makla duai tel a tham ral tin global witness chuan an soi February ni khata Myanmar sipai ten thu neina an chan hnuwa he jet mine khoi hnoya inka hai siamna chu tun din mun der thonga omngalin jet lei chuana hnai vela ngin peina thleng zui ni an soi bok au san su chi sarkar chuan industry ten faitumin kumsang ni som paruka thu neina a chan hnuwa ma alanga la jet mining permit pek chuati tom ngalin dan thar siama kumthum chunga tan chau license a pui zui bok ma se tuna sipai tatma no ten thu neina an chan hnuwa tunge lunglu lai chuak thei le tu tenge license pe thei an thu nun ta ka wangin in chuna anasa zwalta ania soyani global witness te chuan lunglu hlu tak tak te du ang thala lai chu ani lo nana mala turin Myanmar sipai sarkar an nge zui ngal bok jai thi Burma sipai tena petroleum ti lowa an sarkar sector hlok ber niin an sumla kaluna lian ber ania jet ba ka hian kopara tangpoin sum an lalun tam hle tiin edit miran director of project maje chuan a soi US le UK sarkar chuan Myanmar James Enterprise sipai te thunun le an sumlak luna ber ba ka sipai hruai tulok te le an chung te thunun company chu a hrek to ani Marse Jamestown Industry te hrek ringot hian sona anei lutuk lawa a chan chu jet le pals ang te chu Myanmar atangin China thon chuana satber ani wangani Myanmar mining operation tam beri Chinese company ten Myanmar partner tenena an kalpui ani bera sipai te chuan mining atang hian sum tam tak lalutin kachin bi ka ero ruang mana dang kalpui ni tugin heng jet te China alut berbok ani kumsom ni chuang Myanmar ram chunga sipai te mi hring digna an palzut du lo na lan tir to art right international legal coordinator Ben Hartman chuan Myanmar sipai ten ramdang poisa $89 an nei te hi ramdang benga te da an ni hloma Myanmar ram chunga laklu an ni lem lo hei hi tun ma chon sipai ten exchange rate an thunun na man ropoi mo tak ani rualin sumdin hun in thup zep thenpo harsalo takani wangin Myanmar in gas selna atanga dollar billion chuanga laklu za som kwa pokwa hian a tha zongin international budget ta Myanmar tan hong anei lem lo ti na soi tin he sum hi ral thuam chok na man ru ani wangin ani na dik tak chu heng gas salna atanga an sum mu te hi a ma point Russia indo thlona leite sum ma hruai atana an man te ani kha ati bok foreign company emo tho ho na manga gas an de chuate hi Myanmar sarkar hnuaia energy company kaltang veka hral chuania hemi omzia chu foreign company de chua atam le sipai ten hlok na an tel tam don ti na ani chu he in khai diat fel fai zet mai an lo jam sa wangian sipai te hian hrui lovin foreign company te hian phuar vetlata ani la in a hlok miau wangin a thok a phita an sum na ti top an du bik der silo ram sang sang te po in Myanmar sipai sarkar hi kong sang sang a hrekin sipai hnuai company te po hrek ve bok ma se Myanmar Oil and Gas Enterprise MOGE ber hi hrek zinga an tel tlat lova hei a chan ni bera lang chu an ram company te hi a share nei an share nei na an mi te sumlak lu na ve tho ani wang ni na lang chu tiang ani lai chen MOGE hi Myanmar gas ral tu lian ber le sum hai lu tu ber ani loi si thil om zian ni ta ber chu khovel soka lian te po hian Myanmar sipai ten gas ne a kai hnoi atanga sum tam tak an la lu thiau wi awi ti to pan du tak tak chuan an mani soka ngei an in re ngam ve anga ya a moi tok ba ka atak nge ya kepen tu chuan an mani to na om ve tur an pui sak lo ngam angai ti na ani chu engpon ni se zoi in thil om da na in thlak ni in krai sidoti Australian legal expert chuan a soya ram sang sang ten an hrek na hi zoi na khautel tela MOGE chungcha ngai tua thleng tur ero chuan hun ala du de wang ati sidoti hi kumsang ni som pasaria United Nations Human Rights Council in thudik chui chuak tu pol adina khan member ania Myanmar sipai ten international law board in Rohingya le anram mi puite chunga thil sol an tingei ti an nem hetani kha sidoti chuan an pol khan Myanmar gas industry hre tura UN a thu an thlen lo chan chu
gas atanga an sum mu hlom lian tak tel lo chuan khati laia sarkar tan khan Myanmar mi pui te mamo zina le hrisena lampu thu ka har sat don em wang ani tiin Myanmar Now online news a hril heti rual hian sidor ti chuan sipaiten sarkar an pai thla hian thil a ron thlak lok ti soin sipaiten ral thum le sum har hi chut cha angai ani tuna an ti dan gas atanga sipaite sum mu an hrek hlei theilo hian sipaite tha ati chak sau ani du thlan tu kan nei to lo Myanmar mi puite din mun hian ataka hmala turin min phut to ani ati hetianga hrek na kalpui tak tak tur chuan United States chu bultan tura enron hloberania US company in rol po an thanem ngiang renga senator in telcom te point Biden a sarkar chu MOGE laka hmala thoi turin anor to ani hetilian politics a ngong lian taka nei chhozel lon ni poin alang New York Times chuan US oil company lian thil di thei Chevron chuan Yadana gas project atanga hlokna an hmu tam tham tak hum tumin US State Department le Congressional Office poimo tak taka hmala US in MOGE a hrek mai lo nan na sa takin a bei mek ni na soi he thil om dan enin ai hmurem viau tlat ani French company hlun lian Total Energies point an company chuan international sanction apiang a zom mai don ti a soi rualin sarkar hrang te chu a ngong a thui hle don ti ngai tua tel turin a volok a dik chia la taka hrekna a omani chuan Thailand port supply mai ba kha Korea ram thlengin an tua thei don tlatani Thailand PTT hi MOGE dor tulian berania Korean Post ko point su gas project fatu poimo ani wangin aral bang thei don tlat lo Washington DC Center for Strategic and International Studies nuaya Southeast Asia expert Gregory Pauling chuan engtiangin nge USian PTT le third party dangte hi an nei thei kan thir mek ani tuna ahmalak na chin ai runga chuan alain thung thui tak ani tiin sarkar tan po alu hai thlak tur zia le mabak ala thui zia a soi hetiang hi UN point angai dan le thil ni phung ani mek lain thil boi thlak tak danga loma UN Security Council a meu permanent member veto power nei China ram hi atira tanga Myanmar sipai sarkar thlop tu ania asuk thlekenin hetiang a hrek na lian tham le na sa hi a thlop du kherin arin om si lo Pauling chuan PTT le Yadana gas project ka a thopui Chevron le Total Energies te po he thil chungchang hi ngai tu in anim khom ti asoya mei tha atang khan he project atanga sipaiten hlongna an lo mu ve tu chu a thei dan na ti khotlain an hrek ni in anin chala human rights pol te chuan an malak nei an fak viau na a Yadana hi tun ma atanga sarkar ngai poimo mun ven himna lam thlenga a thei ang to ka sipaite poin an en kolania chu wangin he thil hi company te mai phi tumna mai nge anin soi ang hian an ti tak tak theu me wong em ti zo na lian tak ani anin soi ang ni lo hian a phena arukin sipai te hi an lo nui ver mai lo mo puan hoi thil zong tu riat vani su se ole tuna tan chung kan du tok le potanga viewer zinga kan channel mina subscribe sak lo te khan subscribe ti ka mi lo me sak ve ula chumi nuwa notification bell ka men le in ola in da don ya